Udala sam se zbog para, nakon muškaraca koji su javno priznali zašto su se razveli. Žene u Srbiji uzvraćaju udarac. Razvedene žene u Srbiji iskreno su odgovarale na pitanje zašto su se razvele. Zanimljivo je da je korisnica društvene mreže Twitter samo nekoliko dana nakon što je isto pitanje postavila muškarcima poželela da čuje i žensku stranu priče. Pitanje za žene: zašto ste se razvele? Molim vas što iskrenije, napisala je korisnica Twittera koja se potpisuje kao gejska i izazvala lavinu komentara. Ja sam se udala zbog para, pa sam kad sam zaradila dovoljno razvila sam se i sad uživam u stečenim blagodetima, a zanimljivo je da su mnogi twitteraši pozdravili njenu iskrenost. Prala, peglala, kuvala, kuću čuvala. Išla na posao, donosila pare kući. Nije baš da volim da peglam, pogotovo posteljinu. Onda sam drugu ženu zatekla u toj posteljini. PS, oboje su živi i dalje. Ona se vratila mužu, on našao novu, napisala je sljedeća žena koja je iskreno istupila, a mnoge žene su prokomentarisale da je prevara također kumovala njihovom razlazu kao i droga, kockanje i